Sretan Božić, ekipa! Dobar dan i dobrodošli u novi video. Sutra je Božić. Nadam se da ste uredili i dekorirali svoje kuće, stanove i stolove. Ako niste, imate još vremena danas. Ove godine sam radila dekoracije sa majkom, neke leptiriće, snješkiće. Uglavnom ona se poigrala sa ručnim radovima i sa izradom nekih dekoracija, pa ću vam i to pokazati. A sad idemo vidjeti šta se desilo u mojoj kući. Baš je zanimljivo, da li su svježe zavljeni sa policama ili koristite drugačije dekoracije poput ptičica ili jabučica? Naravno da ja kasnim i da nisam stigla napraviti sve što sam htjela, ali bez brige, zato još uvijek imam danas. Tako da idemo se malo poigrati, idemo napraviti, to jest ukrasiti malo moju sobu. Nisam još sigurna što ću napraviti, ali vidjet ću što nađem u kući. S tim ću se poigrati, malo napraviti nekog snijega, pahuljica i evo. Naravno da nisam spremna i da nemam s čim raditi, tako da moram ići u Plodine po neku vatu, neke šljokice. Vidjet ćemo tamo šta ću naći. Tako da idemo do dućana. Pogledajte samo kako je lijep zalazak sunca. Znači ja sam jednostavno oduševljena. Vidi ovaj zalazak. Divota. Odlučili smo akvarij pretvoriti u božićni akvarij s jaslicama, pošto nema ribica unutra. Trenutno okrašujemo ovo kamenje koje inače ide u akvarij. Stavljamo ovaj vatu na njega, tako da izgleda kao da je snježno.
sretan Božić ekipa. Nadam se da uživate doma sa prijateljima, obitelji, curama, dečkima, muževima, ženama, djecom, s čim god. S kim god. Sljedeći tjedan je Nova godina, nadam se da ste se organizirali i pripremili. Ja jesam, imam neke planove i jedva čekam da vidim kako će to sve ispasti. Ja se nadam da će biti super. To je to od mene za danas i vidimo se u sljedećem videu. Bye bye!